Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kibakong san mentah kesengi kilong. Pelat ke Sorkar India ya ke Meghalaya NAKA CUET setang mentah usnam. Tua ke Kenro School Government Girls Hajowai. Ya mirjingmut kiriu perkat Katolik ban penroy bat penjanai ya kaktian khasi. Ban balik ki Samla khasi ki kiar ban puli Jylla ya kaktian la jong. To mentang ini Peit ki Khubor ki bakam benya. Commissioner and Secretary ke Sorkar Jylla Syed MDA Razi Ulaong Shen ke Captain Williamson Samla State University ke Badon Halung Garo kan sapediang dekot hapo ki jingpenya jongka ya ki college ki Badon Meghalaya. Ya mentahi baro ki college Meghalaya kilong ki dekot joko North Eastern Hill University NEHU. Kitu ki college ki balong dekot haka CWSSU kimdan kam banyale ya ka CUET. Katba ki Samla ki batrang ban pule haki college ki ba long dekot bat ki school ba joko Sorkar India ne ki Badon Shabar ke Jylla ki dei ban pass ya ka Common University Entrance Test CUET. Ka Sorkar India lengba ka University Grants Commission UGC kala pelat ki Samla ke Meghalaya NAKA CUET satang mentah sisnam. Hadirin usnam hajar arpusan ti kenashu ban lait NAKA CUET habaro ki college ki balong dekot haka jingpenya jongka NEHU. La ru ban tip lada ki college ki balalong dekot ha NEHU kin weng ne NAKA jinglong dekot haka neka school ba ban let beso yalade hakitap niang jongka CWSSU. Honorable CM decided that we will seek exemption from CUET based admission for the current academic year 2024-25 for all colleges affiliated with NEHU in Meghalaya. And second, the decision was taken to make Captain Williamson Samla State University fully functional and to be in a position to affiliate all colleges for the as early as possible. So in this regard, Honorable CM personally spoke to the Honorable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan, which was followed up by a DO letter which he wrote to Honorable Union Minister seeking exemption for the current year and with the specific mention that we are about to make our state university functional. So I'm happy to inform everyone that UGC yesterday has approved this exemption for all colleges affiliated to NEHU in Meghalaya, and CUET will not be required anymore for undergraduate admission for the current academic year. Simultaneously, we have also made the application for issuing of notification under 2F by UGC, which allows a particular university to grant degrees, and it comes on the list of recognized university. So that application has already been made and it is currently being dealt by UGC, and we are very hopeful that we will receive the 2F notification very soon. And Honorable CM has set us a deadline in the department to make the university fully functional in the next 2 to 3 months and start the process of affiliation of the state in the colleges in the state to Captain Williamson Samla State University, so that for the next year this issue does not come up. 2F exemption since the 2F notification, not exemption. So 2F notification since it is to be issued by UGC, and we have on our part, we have completed the documentation. They have admitted the application initially, so without any objection. So we are very hopeful that I cannot really put an exact number on it, what will be the time taken, but we are very hopeful that we should receive this 2F notification within couple of months. Options are there. CUET for admissions outside Meghalaya and to the universities who have opted for CUET shall always remain.
So the CUET exams will continue to be held in Meghalaya. We are in touch with NTA. We'll ensure that the next year they coordinate better with the state government, and there are more number of centers available for our students. So for the students who are seeking admission in universities which have opted for CUET, it shall remain. It will be there, and education department will engage. Hakilom Jantia Hills, kanong ba jawai ru kalamat, yaki jing shlay kajing tua kendo, kajing klem gideng haki surok, bat haki yeng breu na kajing be bat jing password ke eryong rimal, bat ulap ba ubala bot ringki, yaka hakani katayo ubalalan. Kajawai Government Girls High School kalayo amat, yaka jing klem bat jing tua jangka kenro kabakir saudong yakani ka school. Kani ka school kadon hakadong chut waku. Kajing tua kani ka kenro kamsyam la penjulor yaki kamera school ni penbensau yanu. Ka umba kala kepong bat kit yaka kendo na krum ka surok bat penkala kum ka thliu jangki kram doyong. Bat bu shibun ki jing e bat ki jing ma yaki breu bat ki kali ki bayat na kani ka surok. Ki pipe jaga PHE hasilenter kani ka surok ki badon hasenda kila bandukut bat bathai ha kanu kapor baklem kani ka surok. Kiriu perkat khasi Katolik hakalai pauterik JYMMANG. Kila penlong ya ka jingyalang yamir jingmut halor kapang ban penroy bat penjanai ya ka ketien khasi lengba ki jingtho hakikot Khubor bat kikot kisla kenang ba ka ketien khasi kan yorung nok loy haka kernit ke bapra joka riti sensyar kari India kumbala angnu daki pat ba ki basyong basa hakilum khasi jantia labun bon senam mentah. Dr. Silvanus Lamare, Principal Bamenswa ka St. Edmunds College, ulaay ka jingkran halor ka pang, ka jingroy bat jingyat lenti ka ketien khasi bin pa bin. Nadu balabu ya ka haki dakto daktar da Reverend Thomas Jones haki A, B, K, Roman script hadu kini kisi. Ulay nyaw tang sngoten nadru ya ki sembo bat ki bha bala peno daki kenhun nong tho haki ayom bat pateng breu haki niki arspa senam balala. Bukan bika dengan mengambil penkerani kini okam di penkerani badesman brain agada babadan da academic council da segi pon NEHU te la ong ngai kerpan dengan penkeran da utangan keren kini okam.
Tigani ka pang kabayar pa namar ba no tin ka tay jay penriu kamol ngadi banyan adu basdang adu ka di pemerintah kamol di pang kabayar pa dengan yale kan bala ban wara di benta boker dengan wara IP ya ka usundiang jongka serang pun vision usundiang jong well administratif usundiang jong sengkasi jong ka barang katli jong karam bisna berkiwi seng di ba buat hadir di siapan sedang ya kani dengan sim ni kentin dengan aku beli pi baro kemen bakani ke kedua jengi ubah ke jitu balang ubah ke kam ke pamilir kalau nak minta ke jing bahai jong kari bakajai penriu di kap kaktian angni ke bangia beli jenggot ke dei kaktian ingut bagi tahu ya kaktian kasih ke batei ke jai penriu kasih ke batei angni ke mutai ke jai penriu kasih Bakrening kong ya kani kikentin kaktian katei ke jai penriu kat kong je tu jong soble silbanus ngilang do thayang de para Jylla khadiong hapasnem kak nais padru kenda aga jinyalang singkong kentiu jintip pemokar tikani kadi itu pada singi nga buat mo interview i itu nga kani kadon ka recording ru kani bikrani pada singi ba yong bo para Jylla di menkong ai bukrani kani kayu bakti kate kajai penriu di nang tapat para Jylla sulo ongru ba kajai penriu go puli hakti la jong kanomia di ru gide kentin jong para Jylla mula ong kata kapor ya gari khasi la jutip kum kari ya lai pusi bat khar role kari khasi jentiang itip ka kum kari lai pusi bat khar daloi bat hima kilaka boper gidan kiktin boper na try para rolantai don sepo sna bahar ste ikren na goi gar konkren na buan na koi jaite hezgi gidan na gar konkren le chwa jente gidan na gar konkren wat ni asoro le na malki garai per konkren halang khra na lam khra la per konkren hapo molar unta teter ti hilap gidan kiktin boper timentangan simbok baling isim ya ka ktin bagi penangkam ta gede ktin suara baling isim ya kata kidan bun ki kidia gi tangi bre ro kata te ko baning ko ay ka bangilap kalong ba namar ba Thomas Jones upoin ko ay hasora barge gad baja ngi de ben pej nadu kasnem khat fras pa at pon re na ka jingya soy jomka sarkar pareng ya ka city of Yandabu adin kata debis ko ak ban kong lokwa ban persiang ban seng ya ka jing kom sunsar po kaniga North Eastern India hapo ayu hapo amte athan nartiang dai namar bo sim jentia yale percaya pareng debis ko korea no nakte bad sa poi ke jing ya soiga circular ba tiro sing hanong klau telar dai ba us debis ko rane anong klau balada dai bakadi anglo khasi war kam sim lakhe lesi kaktin ke bangi tho ngi kren menta kandai ktin da ktin nong klau bala ribo udan apo jantia apo nartiang lesi ktin bangin kren bangi tho de ktin nartiang gai namar ba u tiro sing la yem pachai pareng ti u David Scott la pet no bar sim duan sing pad so raw la priang ya David Scott ti na katadaw la aja ka ro po site open ti na katadaw ba ki missionary barwandu la pwedeng ko ngapo sites open agak bar Hakalumpung yamir jingmut jengki riu perkhat khasi kathaleng kabala long hakalai phautarik hadon Bosco Youth Center lami kete ka jingkli banwa dikidaw lada ki Samla kimbang bat kim shnyam shu ban pule bat ban kren ya kaktin lajong kadon ka jingma bakajat benriu kan rings dot bat ringswai kan banang yat kirta bat ki pateng benriu Lami katu kat ni terli kidaw kiba penkiar bat penjengai ki Samla pule ban ngam jeliu haki jing pule ya kaktian khasi kaktian hikai akor burom ki kmi ki kpa bat ki mekha nyaka kini kidaw kilong baduna palat kirukom aimak haka subjek khasi kumta kakta shibun ki Samla kiba pule science bat commerce habaki angnot ban pule syakilan doktor engineer bat kiwe kaktian khasi ka penduna kilat yok kam yok jam namar palat nam bernihat amdon shu kiwe kilan
Dr. Silvanus ula batai bakidon bon kilat kilenti naga benta ki Samla ban trei ban kta haba kila pendep ya kijing puli pentebet bat jeleu hakaktin khasi. Reverend pada Roland Karkarang ula batai ya kijing koridor jang kaktin namar kaktin ka kedau bed ya kajat benrio. Kumta kaktin khasi kalong ka ba koridor namar ka kedau syai ya kijing long kerpang jang kajat benrio. De kaktin ka basyak palang ya kanu kajat benrio. Kaniam kurkom khasi, kariti kudustur khasi, kaktin khasi, ka akor keberom khasi, ka keteng khasi, kajat khasi, ka perkat kepadaan khasi, kasnam khasi. Kini bahar koi kiano senyang hak bahasan dua dak tak mensim ke jolong khasi jeni. Bagi keempat hak Mopor Oktober menjam senin arpuar yang khasi kadai kajat benri ndai kania nama ndai tang kata padang tang balong khasi dilong kania bar ko kini kidon na boktoram ngorok pada uang, if you follow the maternal customs and belong to a kur, you are a khasi. Shillong times jong ka arpon riu tarik itar tausna arpon tarik benai mas tausna nang ta ka district council pada kadon ko la ka jong ko pada kom ken yak jong khasi jeni ngin kan mau nang ko ya ba professor Iwan naka ilong expert naka literature ngapa ngawan naka hari nalabat nasan satai ka subject tu nak interest tu nak anthropology terlalu nak kau patkan yang kenyat kan kadang buat kerja deh kadang buat kerja kepala tu te kata kemensim kasih kadang hang kalom kumno hangno katui kata kasnam kasih kalom karam muncul haka kanyo teri benai Januari kasnan area jakat lai po gedang teri mulai kumpai priest nalai desa syakubi kasinong charing jong lum sopat beneng kasinong baik kot ka lau nong tro te kata kas men step ngalaong lakot ka lawai kato to yalam se en asinus spesial clear room sete 4 point ndem ndem tenaya ngaya barwai ban ngaken ma yo thui pi kat bang nang jan se su ka chim tiet ka man sim changa ban ngaken ma sisa na po yang ta clear lo ban ba kaji kata kajing sngo janga kalam ngai mo uble malong kasi nak ban ka kai ngap te to ba kata kajing sngo uble malong kasi nas ko ba kata ka de ban hakan ko ko malong kasi ngap te tang ba kata kajing sngo ban ngasyong ngata ngaken ma ngasyong ngaduai si tentang si teng kentip kata kapuar kaya tu kan si kata kadai kemensim kasih kita bahar kot tumbang kian nak senjang kari kasih kariam kasih kadustur kasih kakateng kasih kajat kasih keketin kasih hukum terten baru kita kian nak senjang lang hakabat sandu dia kemensim kadanur kejelong kasih ndai nak iman na paling kita ibar ko imat kaktin kalang ka banang kom bar ka bakhan tam ka bakong santam kemensim bar ka jinglong kasi kemensim kasi ka jinglong kasi ki pa kham tam ha kaktin kam ikre bare na kata kada bab ki ma uji su bang no na ka jing ka katin ka di ka jing silai na ka jing snow ka danut ka jinglong ka danut Kakalanong Matthews katar arpus lai pusah. Haba kaperkat kepadaan kasih, hakaperkat kepadaan kasih, kaktin kalong kajing ay bagerpang, kaba uble nong bo nong tau lapan sa tan haubri bapinapet haka kodung prasngi kadai kedor bar blay kabalai ba ublay usim no ya kaktin ki jin thabaro pensa tangko ubri kajing ay bakrapang jong ubri jong ublay haki bri
Nakataga daw, nangin, kaktiin kalang kababantam, kaktiin kalang kabatiamtam, kababang kaktiin, kababutam kaktiin, kabatiamtam kaktiin, kabaktangtam kaktiin. Kumbang ikan mau, itu tu kena jeng berba. Nakataga daw ni om kaktiin, Shwaban kut ka Jylla yamir jingmut ban kentiu ya ka thok katar ha kaktiin khasi lapan long da ka panel discussion balapan ya da u professor SL Marbanyang bat kinong shimbenta kilong uba BP Doms Dr. Silvanus Lamare kong Patricia Mukim bat Dr. Emil Nongbri. Bat nakabalang ru kaduna palat kadite na dangidon makana senglong biru gimju kamdon yang kata sex education. Iduna palat ngani kapang tidak se nang ni hisya kamat ila bannya thil kumno ban le kini ki kumno ban nang kham kun klan ni kan thei kilong kami ha ka jing mo jing perkhat yo ki ba ko yo ki benta na war ba ngila kran apon snam ya kata ka women's empowerment kabamut ayu kata bun nangingim so thu hanga hi ngasno dan bara mano ban empower yangi ban klan yangi ladangi na ladehi ngimpat long kiba kloy ban le kata ban priangi kita jingkai ban don kita ka awareness program komentar hakal yang gayin kasem daga baburo me gabalang ngatanai ban don ka family planning awareness hapo kabalang ru kadon kamer gimla ban syuong ba kat bayo ki khon ai ble rain the lakha gitu ki khur pada ban pa school room la pinda lection ko shano letang hapo kharang lectionong jrong lecture dingling na ki batang post nem ki bakharas nem ki lari masih dakali ki ong borna po shona ye te kumno kan lan kan ni ka imlang salam nasno nang takadaw ba nalor ki cingkran baro ki be dei bar ka thok puli ni dei ru ban klan ya gar kom perkhat ni kum ga imlang sana Akhlation. Umpat kita. Bo ki kentai kila ban rum kum ko all India poites kebadan naka unit jangka po Shillong kila ban rum tu ban long kitang tho naka liam joki kentai kata kade koi ko kala ba jingmut ban na kaliang sakoi ke jingmut ban na kalong ba kin ya kendu ki doktor mo ki barong Katolik ban lamba kini ki doktor lesi kila ban le ki school Katolik jongi ban a jingi kai lor kata ko mengikot ya kata ka songkha songman bo ta tertel kumno ko por songkha songman ke ki ban le no pangkre ya kata mo ke ban don man ko por lesi kani ni dan kam ban yesnok tilang bat ka diocese yung bay para recharge majao punya keren lang bahan dan kanu meeting joki principal berkoi punya play jemut bakani kadai ka ala mandai ka ke barja boki school Katolik jadi kedai menong bagi kai bagi ai tak jadi kai jinang start ni pina alu jadi kai ke badai ka kumno bade shokha shongman bade kuno ban ki jprang ke basusi kalau ba akan ke Jylla jumi ngidan armut ki beralong ke chairman juga UPSC iwei de Kongros Mary Bathau bani wei padi ba de bit hasimle dai hadu kan lu ka ri jumi penan kami kini ban perlong ya kata ka mungkin dai kidai chairman kini kilam na jingbo di Samla jungi kulo pengkre na kata ka civil service ngai para makri pila don katuka training civil service untuk tetel pila pun khot kini ki riurang ba ban ai nuksa kan kuno ban pengkre na untuk interview kuno ban pengkre na untuk prelim kuno pengkre na untuk kami ngidon pa ki briu le jong hamni ko ri jumi ndai hadu kanu ki peran kami ki kum ko balang ngidon laitali ki college tang ne ko sor ko we de se advance ko we de se atlis ko St. Mary's na ta ngidon college po nong sto ngidon college po di boy menta baling imla banang ni manong bang inshu ong ba ngimdan khasi ba permi po civil service tiga jikelim ta kalong kini ki college jumi ki bala pau po India ai po bishop permi kita ki bare ki IS civil service balik mentah kimla bigani ke degi jengkeli bu kamar keli bat kum ko palangin kamar lai ro juga ni namar kani ka kawan shet
wan pasyat kala siya ka Shillong jong ka company jongi ya kini college ki berapa mi mensyai kita ki IES Namar kade kasin kabanding kong baka Director General of Police kong Ida Shisha Nongrang IEPS kala play renghang ya gijing khang office jongka nagabenta ki pat ba ban yakendu bat ban ut yala kijong kijing haka arpo khandai terik bon ki kenhon bat ki riu shimet kila lej ban yakendu ya ka kajing kemen jong kitu ki bala yo kenjut kti bat kani kalong kemi kala long ka bakrau shisha na kalyang jong kani kalong kemi kamshem kular ya ka beneng hendrei kan persang kat bala kabor ban pinbit pinbiang ya ki jingdon kam jong ki patba grievances. Some of them had come in with requests for help. A couple of them were related to issues with our serving policemen. Two of them were with issues of policemen who had died while on duty, and requests for compassionate appointment, etc. We have noted most of the things. There were a few who had just come in on a congratulatory note, so I had a couple of minutes with all of them, and some which is not in my charter, but since they had come, so then accordingly advised them to take it up with the concerned authorities. The immediate request which you can address, can you tell us? I beg your pardon? Among Yes, there are some requests for. Wait, let me tell you what I can do immediately. Okay. There was two delegations, two groups which come in with regard to people with disabilities. They had wanted some kind of a training capsule for especially for the traffic policemen, personnel so that they can address the issues for people with disabilities. That we will be implementing immediately. There was one request for some kind of public nuisances being carried out in different parts of the city. That we could address immediately. Then other things would take a bit of time. There was, like I said, there was some from the insurance also. Pada kitu ki Khubor nglapoy siya kabakon tarhadu bangin daya syampiang kublay shibon